I'm gonna buy a massive standing timer clock and put it there next to you behind you. I'm just saying ek maak maar net 'n suggestion. Moenie kom extravaganza as moenie kom extravagant op nie. Kom val in by die fountains. As wees sulke tyd 'n cheat meal dag voorby day. Ek maak lentils. In hierdie 2 blikkies lentils gooi ek 'n mixed veg. Daar's my ei en 2 garlics en my speserye. Then die gaan ons serve met 'n salad, 'n green salad. Believe it or not, we tried our best, our closest to get this meal to be 150. We were just, how much were we over? 6 rand. This was 156, this meal. Yes. So it can be done, 150 meals. Ish. Between 150 and 200. Sê maar ons kan sê jy kan 'n meal, as jy 200 het, dan kan jy 'n meal hê. As jy was so alleen ook, ons is so baie mense wat eet. As you know, single mens is, dan haal jy net geen uit. Of jy hoef nie, die ander sit jy maak net die. You know, jy toe bekom so stay, soos jou geld sake moet staan nie voor payday. But other than that, ons koop het nou so, because ons is mos so a house full of grown-ups, so ons eet mos nou bietjie baie. So anyway, kom jy help my dit klaar maak, en dan gaan ons ook kyk hoe lyk die end product. Een uitsie wat ons nou opchop. Jy kan nou opchop, of jy kan nou slice. My garlikie. Jy kan meer, om hom meer gravy te maak, kan jy nog 'n eie insit, en nog garlic en ginger. How about niet ginger? Net. Where does the ginger come from? How about a stock cube? If they've got stock cubes, can they put in a stock cube? Yeah, I did say they can make it their own. But ek wil nou nie so en alles en ek wil nou net die stocks in die vlees in. Gooi ek nou my halwe koppie olie in en my oulike pot. As jy nou nog nie so 'n pot het nie, moet nie so 'n pot gaan koop nie, maak in jou eie pot. Ek het nog nie 'n eie pot nie. Dit is stof wat hoe sê mens, die stof is net vir show and tell. Ek gaan nou die lentils strain net eers terwyl my pan warm raak en dit net so 'n bietjie een rins gee. Een rinse met skoon water. Skoon water. Krova, is my halve koppie olie. As het op, ja, halve koppie, dis is 'n koppie, né? And to that, gooi ek net ei en die knoppel. Dit daar bietjie marinade met die olietjies. En dan gooi ek my 1.5 teaspoon salt en 2 teaspoons mixed herbs. Enige spesery kan julle ingooi mense. You can, I really mean it when I say you can make this dish your own. You can add meat if you want to add meat. But this is what we eat. I used to put this in puff pastry when I was a vegetarian. Yeah. And I made lentil pies. It was so lovely. It's nice for vegetarians or any is not semi-vegetarian. She so wish she can be a vegetarian because they like it for flavor. Maar het siek geraak, haar health het die getoegeraak dat sy 'n vegetarian is. So sy moet bietjie vlees in haar term hê om te function. Every once in a while. Because sy kan nie function sonder vlees nie. Maar die was vir mekaar because jy niks te eet nie. Niks vlees te eet nie. Yeah, I had iron rich foods. Lentils isn't lentils iron rich food? Ons gaan nou so maak vir die vlees, tot die eie sag in die vlees. Tot die eie sag is, dan eet ons van die ander condiments. It really smells nice. Now how did you figure out this is a dish? This was a kind of protein, it's one of the stuk vlees. Nee, dit as ons het toe gees vegetarian gewees het, but usually to ons het ook nog nie, hy het eet in my ma se
Het is gemaakt met beef. Voor die beef opgedraaid. En dan je eet this to the curry. This is a plain taste dish on tomato. So I just took the beef out. The beef out. The what I say you can make your own version of it. I just took the meat out and I over the. Did you make it with the starch? And yes, then you replace it. You replace yes, it with the salad. Yes, met vlees gemaakt. Ik denk mensen kennen het maar met vlees toch eerst mesh. But I don't think mesh. Het gaan te meshy be. What about a pasta? A pasta maybe. So once the onions is soft and brown, then you add your lentils. Nu gaan we zien hoe en hoe ik kan niet water. Ik zou voor gaan nu niet dit rinsen. Ja, onze rinsen nu niet die mix veg. Gooi van mix veg aan. Die gaan ook maar nog net voor een beetje kalen dan liggen. We doen niet zo blend. Can they use frozen mixed veg? Yeah, mixed veg if they don't like the tender ones? Yes, can frozen mixed veg and you can also do green pepper and nog green pepper, red pepper and yellow pepper. Ik zal hem ook nog een mooi color hier. Maar omdat ik moest nog een cost-effective ding doen, wat ik doe zakpas, ga ik nu met allerlei goedjes. Summer, die goedjes nog aan elkaar meng, ga ik nu veggies doen. Dus first gonna quickly rinse my veggies for this salad. En is vinnig ook, is die net cheap, nee, is vinnig. Je gooi net alles in. There's no need om te stress oor lang wag. As jy die werkie kom, die mami is 'n peer, of die papa is 'n peer. En nou die werkie kom en dan maak hulle vir hulle die dish besap. En net halfte van die gebruik. Half of this. Mami. Ons gaan onze salad maken waar die pot simmer daar. Maak ons gewoon die slaaitje. Next time can I give me into time. Hoe lang vat zo'n dish? You want to be timed now, like you're on Choc? Yes. Zodat ik nog voor die mensen kan zeggen, oké, je kan die dish komen maken als je die werk komt. Als je nog zo laat in die werk komt, dan zeg je, Emilia, je kan die dish maken. Go. Dan kan ons maar zo zeggen, dat vat zo lang. Je time met je drama. I'm gonna buy a massive standing timer clock and put it there next to you behind you. Je zal niet helemaal goed te doen. I'm just saying, ik maak maar net een suggestion. Moet niet komen extravaganza. Moet niet komen extravagant doen. Je weet niet wat ik voor. I don't know. Ik raak ook nog extravaganza. Jullie zien maar zo chop ik het. Mensen chop. Nee, die oude goed op. Wij die anders in die poort. Je hoeft ook nog niet mooi in patterns in te snijden. Als we zo net voor jou al jaren keren. Je kan het maken. Nee, dus je wil doen. Niemand op de aarde zijn kost is recht, anders is verkeerd. Zolang je in je maag kan gaan en je is vol, dan zeg je dankje voor een poortkost. Niet nou zeggen, nee, dat ene zijn kost is recht en dat ene is zo gesneden en die ene maakt zo. Nee. While je net kan aan die pot aan die gang krijgen, noba. En weet je waarom zit ik elke keer poort kan doen? I don't know. Noba gaan je pot vandaan zeg je potkost op die tafel. Een je wordt gekozen en die je voor hem lekker. Whether je nou 5 rand gekozen of je nou 100 rand gekozen of je 500 rand gekozen. Kost is kost. Je eet lekker. En als je nou die en als je ook nog meer juice of een theetje eet, dan gooi je even een nice kopje water. Drink je water. Om je kost nog zo af te vatten.
Jy gaan maar net aan so. En jy dek jou tafel. Ja, jy kan jou tafel mos ook dek. En jy gaan maar soos 'n koning sit en eet. 'n Koningsmeal. Niemand kan jou kan judge oor R200 se meal. You know? Maak nou skoon soos jy gaan nog. Jy gaan nog net omkrap en jy moet skoon maak ook. So, ons nou opgechop, nee? My cucumber, my alle lettuce en 'n pakkie cherry tomatoes. Ek gaan 'n bietjie asyn ingooi. Asyn en salt to taste. Hierdie mense van my like baie souterige kos. Ek like nou nie souterige kos nie. So hier is nou 'n teaspoon salt, 1.5 teaspoon salt in. En ek gooi nou vir 'n soet dingetjie canderel en ek drink canderel. Just to sweeten it up. En nog 'n ding, back in the day, nee, toe ons nog groot raak, was die enigste salads wat ons geken het. Ons het net geweet van blaarsery, kropslaai, salad daar nie tuin geplant is. Gaan al maar die veggies in die tuintjie eet en maak vir jou slaai. Die en beet was nie baie geëet in ons huis. Put a little bit of pepper. Ons het net swart peper. Nee, ek like eintlik swart peper. The way you changed your mind so quickly. Nee, maar die swart peper maak dit swart en lekker veel goedjies in. So as ek nou vir iemand nou van die kos gee, nou gee ek dieselfde, dan dink hulle dat se veel goedjies is hierin. Nee. Daar is die salad nou klaar. Bakje in. Mr. F, jy moet 'n taste test kom doen. Oh yeah, I'm there for a taste test. That's all Daddy does on this channel, is taste tests. En ek sal like, my punt van argument is die, ek wil nie hê vir die mense lieg en sê die kos is lekker, dan is dit nie lekker nie. Because as iemand nou dit ook maak, en jy taste test en sê, dan... I'll give my honest opinion. So op die menu is lettuce slide en lentil slide. Okay. That's what you're gonna have. Nog sout te doen. Oeh, ek het geweet. Ek het geweet. Jy het gesê ek my honest opinion Ek het gee. geweet. Ek gaan my honest opinion gee. I knew. Of wat as die sout hier op is. Daar het ons nog eens die plate. So lekker is dit opgepleit is. Niks lekker, cheese. Is het nou een healthy dish die of wat? Hy is healthy. Hy is cheap. En time is ook een aso. Less time spent in die kitchen. Dit is 'n prullenvalglas af. Die kom so lang. Mag ek moet 'n second appie vat. En jy moet in my oë kyk. Ons kyk. Nee man! Jy gesê ek moet alles is. Top tier baie lekker my vrou. Is die sout content reg? Nie so het nodig 'n bietjie sout daar, maar die lentil slaai maak op vir dit. Daar's genoeg sout daar om nou die twee kom mooi by mekaar, die kombinasie werk. Okay, laat ek taste. Kan ek taste met jou van? Nee. It's good to go. Dankie dat julle vandag kom kuier het en mamma besig kom huisie en ingeval het jy by die valtuine. Remember now for next time. En wat sê ons? Click like and subscribe.